dan pada
Siapakah yang telah membuat Tuhan murka pada hari ini sehingga Tuhan memanggil kami siap untuk menghancurkannya? Iblis menjawab, tidak ada orang yang membuat aku murka pada hari ini, hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah memberi ampunan kepada umat ini. Maka kalian harus membuat mereka sibuk dengan kelezatan, keinginan-keinginan hawa nafsu syahwat, sehingga Allah murka kepada mereka. Yang paling penting dalam berbuat doa dan ibadah serta ikhlas dan istiqomah, artinya tetap dalam beramal saleh, berbuat doa kepada Allah setiap masa dan waktu, tidak terikat dengan bulan Ramadan saja. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita berpuasa karenanya, Tuhan yang kita rukuk dan sujud kepadanya, Tuhan yang kita baca kitabnya pada bulan suci Ramadan tadi, maka dia Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap masa. Maka janganlah kita menjadi hamba Ramadan, akan tetapi hendaklah kita menjadi hamba Allah. Artinya janganlah kita hanya beribadah di bulan Ramadan saja, dan begitu berlalu Ramadan kita tidak beribadah lagi kepada Allah. Kita benar-benar merasa dan prihatin melihat kenyataannya yang ada. Kalau tidak pada bulan Ramadan masjid-masjid, langgar-langgar dan musola ramai didatangi oleh kaum muslimin dan muslimat dalam rangka salat berjemaah, salat tarawih berjemaah, dan ditambah lagi dengan diadakan kegiatan-kegiatan seperti bacaan Al-Quran, silaturahmi dalam rangka buka puasa bersama dan lain-lain. Namun sangat disayangkan sekali apabila bulan Ramadan telah berlalu, maka semuanya tinggal kenangan saja. Bisa dikerjakan lagi apabila bulan Ramadan datang kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita bertemu kembali bulan Ramadan yang akan datang. Seorang tokoh ulama sufi yang bernama Al-Imam Misra Al-Hafi rahimahullah pernah ditanya, bagaimana pendapat engkau kalau ada orang beribadah di bulan Ramadan dan dia sungguh-sungguh dalam ibadahnya? Imam Misra Al-Hafi menjawab, Iqbal qawmu la yarikuna Allah illa fi Ramadan. Artinya sangat tidak terpuji orang-orang yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh ulama tabi'in, beliau berkata, yakunu li'amalil mu'minil ajallu dunal maut. Artinya orang yang beriman sempurna dalam beramal soleh, maka tidak ada waktu yang membatasinya di dalam beribadah, kecuali apabila datang kematian kepadanya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri, beliau membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya wallahu a'lam, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hadad Turbul Gaus, beliau berkata, tasbut jama'ati wa-rahidi Ramadan, Ramadan sayaudu, walakin tasbut jama'ati faslatan ayyahuda Ramadan wa anta rajulun. Artinya janganlah engkau kucurkan air matamu karena kepergian Ramadan, sebab Ramadan pasti akan kembali. Akan tetapi kucurkanlah air matamu karena takut ketika Ramadan kembali, tetapi engkau yang pergi ke alam kubur. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimahumullah, bulan Ramadan sudah terlalu meninggalkan kita. Akan tetapi pada bulan Syawal ini, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang istimewa khususnya bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan ini ada satu ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah dan Rasulnya, yaitu yang kita sebut dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadisnya, An Abi Hurairah wa Abi Ayyub radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana
likullihi. Artinya barang siapa puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian ia iringi dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti ia puasa setahun penuh. Kenapa demikian? Karena setahun itu adalah jumlah harinya 360 hari. Sedangkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kebaikan maka dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi puasa Ramadan adalah 30 hari, yaitu mengimbangi puasa 300 hari. Sedangkan puasa 6 hari buat pada bulan Syawal adalah mengimbangi puasa 60 hari. Maka jumlahnya 360 hari, yaitu setahun penuh. Inilah khususiat atau keistimewaan dari umat baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummuhu." Artinya siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, niscaya keluar dia daripada dosanya seperti hari dia dilahirkan daripada rahim ibunya. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha khalaqas samawati wal ardi fi 6 ayyamin min Syawal, faman shoma tilka sittata kataba Allah Ta'ala lahu bi adabi kulli khalqin min khalqihi hasanatan wa yamhu sayyi'atihi wa yarfa'u darajatihi. Artinya sesungguhnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi adalah 6 hari di bulan Syawal. Maka siapa yang puasa 6 hari pada bulan Syawal itu, maka Allah tuliskan baginya akan kebaikan sebilangan makhluk ciptaan Allah, dan Allah hapus segala kejahatannya, dan Allah angkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, "Inna lil maiti sitta mi'ati iblun, ala kulli iblun min a'daihi alfu fardin illa ala al-qalbi, fa innahu mawdu'ul ma'rifati billah, faman shoma hadhihi sittata hawwana Allahu alaihi sabaratul maut kasuratul ma'il bariki lil aqsami." Artinya sesungguhnya bagi mayit itu ada 600 anggota. Tiap-tiap anggotanya ada 1000 mulut, kecuali hati yang tidak memiliki mulut, karena hati adalah tempat makrifah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang puasa 6 hari pada bulan Syawal, niscaya Allah mudahkan sabaratul maut baginya, seperti minum air yang dingin bagi orang yang haus. Itulah isyarat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Artinya wallahu a'lam. Barang siapa berbuat kebaikan, niscaya ia mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan, maka ia dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit dia pun tidak dirugikan dan tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-An'am ayat 160. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal kalami kalamullahi al-malikil a'lam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وتقدم وبارك بجلالك وكمالك صلى الله وبارك وأصحابه وبارك سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله خالق الأنام وهاكم الحكم وجعل النور الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وسنى بملائكة قدسه، وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الخلفاء ذوي القدر العلي والفهر الجليل ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، ورضي عن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فرزقا وزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح، ورضي عن أبي نبيك خير الناس حمزة والعباس، ورضي عن السبتين السعيدين الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا الرسول، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز المسلمين وأساكر الموحدين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم ما تسمعون. قيموا الصلاة.